Isyak man bilang tikas mo damagen sikat ina ar-ara paapin. Nasyak dito'y awang pagdanagam kasan serita daytoy ladawang ket kada awag mo't telepono isut dengep daytoy barukong ko Nagrigaten long distance na ayat itden na iiliw ken panas naginad ti oras na aglabas kaput karayo adi maipapas alawen adan anus sa biyag ko idayal mo dayta telepono ramtayan ta ti segaken sugno tasiksikalat ingay ayat ko uray adayu ka dito'y arpad kasla asideg ka latakan niya daday tatimek mo numangega umanayen dungo aliw-liwag. Daydi intugot ko sa pata inikot awan ti mulit na ti puso no gayam maulila at adamet iliw na ken sega Nagrigaten long distance na ayat itden na iiliw ken panas naginag ti oras nga aglabas kaput karayo adi maipapas alawen agan anus ta biyag ko idayal mo dayta telepono ramtayan da ti segaken sugno tasiksikalat inay ayat ko nagrigaten long distance na ayat itden na ti iliw ken panas naginag ti oras nga aglabas kaput karayo adi maipapas alawen agan anus ta biyag ko